toka ya nini ndrenda ri mundu urenda kumenya uria maundu mara take different twist uthie na yenya uthikiririe urore post ya thaisi ya Banya wone uria ara explain. Now it is very clear ni aroiga Betty na leukemia. It has been confirmed by one of the doctors. No aroiga atiriri Betty ni athondekirwo ni agiahonire korwo atwarirwo thibitari in good time. Ukoria atiriri tondu no ararwa mbere kuhunjia guko social media ati Betty ni kuragwo ragirwo ri ni kuhurwa horirwo na sufa ya njohi ri amenye that one atasema reke twari mani tugire atiriri wamwega ta wa moru ndamurire atiriri atumia mutika make kuigwa tene kuria kwa upelelezi ona mutika make ona moiga ni guthikorio no reke inde mwire ukweli unatoka themo nikenje kimbieni endeni msikize live yake asio live what he has posted right now na rugotire na ithero hakuna mchezo imagine kiugo tukuga ati Betty ni yako thikorio mumenye ni undu one ni undu urahinde ukuhecia na pressure stress na umewikara in a situation of depression katoa jamaa already ukiutatia kuga ati ukiutatia kuga ati mundu ni athiko nikio soke uthiwire wa ciana ciake ati twecire tuthikurie mamu wanyu tondu kuratuika ati ndari murwaru leukemia na already Sky niekite ka pressure fulani agapostia kuiga mamu wali na leukemia agacoka to make the matters worse marahuthira ritwa ria Tash oru ati nigo Tash oneke ni moru magathi kuga ati Tash ndagwo no gwikara ciana no woragire Betty no wamuguthira na sufa ya njohi ni murona rekorathi akaide boire hii tunashindana Team Tash hii tunashindana neno ona ndirathi kunene muno na marekire wega muno ugo marathire guthita no no marathire kuga ati mathikori Betty thikorio upelelezi is being done reke this year irute wira wayo na reke inde mwire finally na ni mukanjira tugacokwa na ni mukaiwa karugano karia kaga mego tuthiurukio go matuthiurukio guo maragote milioni cigana maraigwa makirogota kangethiage na tubeza muhuko aya na kabeza muhuko ri ni kuri andu megutigwo matawa-ini na mutigwo mugicira na defamation ni kuri andu megucira na defamation what did they know? Internet does not forget.